گهدارن هیوی اف ام دماغ خوش بید خلق آمیا ایرو جکوشه یا پیدن بیسینور امیل سر زارا و الحداث با آخبن الحداثة تيجي قوتنا إنجليزي مودرني يا كتبواتها يا عصرني يا نوكرن الحداثة تيجوتن سر هر بروسك نوكرنا تشتن كفل وفي هاوي تيجوتن دجلك واراندا لي بهتر افزاراف تيب كارانين دواري رامانا ديرو كيدا جبر دلالات دمكيش بيشكتني لأوروبا بدي وبتايبت دم العصور الحديثة دا وبفي زرافا إيرا أم دكارن ديروكي بكن بينش بارچه بري ديروكا كيفن عصري نافين عصري نو وعصري بشتي نو دجيانا نو دا جلك تشتي نو هنا وك اكتشافات علمي وآقاهين ويرينين لسرجي إنسانا دقردوني دا وداخستنا ماكينات صناعاتي دا وان تشتان زانينا علوما يا نظري كرتكنولوجيا تواهي وان تشتا باندوراكي لسرجيانا مروفان دكن وفي جياني نهدكن وتشتي كيفن دهلينن نيرين نه دجيانا جواكي وسياسي وأوليدا پیدا دكن وقوات وسلطات نه درد كيفن وزحمتية دكن تيكلين دنافبرا مروفان دا ودنافبرا مروفا ودزگاهان دا ومروفان دوري كلاقور وتراثي وان دكن دسبيك الحداثة جلق جهورتن بحداثة رتن دواري آبوري وسياسي وجواكي دا وأف جهورتن تديتن وجهورتن باش أف جهورتن لأوروبا بري هر دوري دركتن تداويا قرن باز ديدا وبيشيا قرن شاز ديدا وجلق زانيار دبينن كو دسبيك الحداثة صالة 1406 دابو قاوكيتن طبيعة شكر وهناك دبينن كو دسبيك آويد صالة 1520 دابو بشورشا لو سريرة لدجي كنيسي گروپ دی داویا شرسی ساله 1648 دا دکن دسپیکا حداثه گروپ پنجه دسپیکا حداثه گریدن بشورشا فرانسیوا د ساله 1789 دا یان شورشا امریکی د ساله 1776 دا و گلک کمن زانیارین کود بیژن حداثه دسپیکر د ساله 1895 دا و گاوا پرتوکا فروید یا شیروویا خونان درکت و حداثه د هنر و جهت دسپیک گهرتنه سرکه پرانیا جاران حداثت گریدان پیشکتنا تکنولوژی لی گهرتن فکری پرتر بون اف گهرتن کوهاتن خویاکرن دواره سیاسی و آبوری و دین و علم الاجتماع دا كان د سال 1784 دا حداثت داناسين بگریدان مروفان جوی سایتا خینی خواه و کاریبوناوی بکوبکری خواه بکار بینه سلوگان آوایا سرکه فکر خواه بکار بینه لی جبور و ناهی بلاف ببه دوی فکر آزاد ببه جاوا حدثت دا علم الاجتماع دا تيخيا كرن تفليكو ابن الخلدون بنجها العلم الاجتماع دا نيبو لأنها تناس كرن بفرهي حتى مفكري حداثت دركت نيرين ديكارت لسر باشار نموني قل كي رامانا مفكرة فركر وقلك فيلسوف العدالة الاجتماعي بيداكر وتفا داخوز المدينة الفاضلة يا توماس مور كيرك يا كوتيدا عدالة اجتماعي بيدادبي لديجي طبقيا كل أوروبا هبو دويدا ميدا وفي رنگي قلق دبستاني سياسي و آبوري دركتن وك ماركسياتي و قلق دستهلات لولاتن أوروبا قهورتن و شورش جواكي و سياسي چكرن وك شورشا فرنسي و شورشا بلشفي لروسيا مفكر حداثي يكو باندو روان هبو لسر علم الاجتماع فرينان تومبس و إيميل دوركاي آبوری و حداثت دنیرین آبوری پیدا دبون رأسمالیت و بازرگانیا آزاد یاکو آدم سمیث پیدوا کرد و مارکسیت و شیوعیت یاکو مارکس پیدوا کرد داویا العصور الوسطا دا هر تش تفسیر دبو سربنگها دینی یاد بیجه خدا اف دنیا چه کریه
و اوی ویب داوی بینه و داوی دیروکی هیا. لدسپیکا قرن 17 نیوتن یاسین فیزیا و تفگر میکانیکی درخستن. وان قوانینا هشت خلق باور بکن که انسان دکاری هر تشتی فهم بکه به کل دین وگره. نیوتن باوری بخوده تانی و دگوت خوده اف قانون چه کرنه لی فهم کرن و پیشکتنا وان دبه بيكو إنسان لإنجيلي وگرن هن بهن علمانيات و إلحاد دركتن و دنيوي قرن 19 نظرية داروني دركت. حدثت سياسة ناوي هاري بيشيد حدث سياسة ميكافيلي و هوبز و بودين و لوثر بون وان ديد كو سياسة قدا قوته و علمانيته و پیدابونا نظام و اولکاریه دیده ناس کرن و پشتی میکاویلی خودی پرتوکا میر توماس هوبز نیرین نوی برفره کرن و شوندا لیبرالیا روش آوا درکت. جان جاک روسو فکر العقد الاجتماعي پیدا کرد یا کد بیجه کد وی عقد نافبرا حاکم و محکومان ده هبید ملت دوی عقده هن جما فی خواد ده حکومتی لهمبر کو اف حکومت وی بپاريزي ثوره صناعي پیشکتنه کر دوار صناعتی ده و رأسماليات پیدا بو لدي جیوی فکری اشتراکی درکت بسروکاتیا مارکس و انجلس.